Hwaiini wa tariki 16 mweri wa Dithemba mwakani wa 2023 ni muhoko kwati we ni wagetidia thayo na ni muhoko kwati juma yaku ikoro kinikirira wega ni nani ni ndakirikirire gito kia mohoro ithagoro gikumenyithia maria andiki aitu magitinde makianga county ciothe 47 handu ciaruma ona kuri iharo-ini maria maikoro magitumathira Hwaiini wa umuthi no mbere ndaya atobeto mukire matemo mamo na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati government said that it is the intention of government to start looking at how to accelerate something like privatization. Nyafara wa maminista gutiterithia ati wendia wa honge cia thirikari ni itwa iritu no ria bata ari ukuria wa bururi. Wananchi hawa hawana shida. Shida ni sisi. Tunakorokana hapa, tunataka kupigiwa makofi, Hii makofi haiwezi kukusaidia. Makofi haiwezi kusaidia Kenya. President Ria Ruto kugada kuinainio hokane uruti wa wera. These initiatives and many others are transforming the education and skills ecosystem, positioning our youth to acquire relevant skills. Minista Nyafara kwirira kiama kia arimo gia KUPPET ati thirikari ni rutaneirie hari utwarithia wa na mbere wa githomo. Nitura kumenyithia mathina ma arimi a kahua maria macungiriirie o kurima igwa. Haya na gitio kinene etikira ukoro kigushia jongwa yaku nigetha ngoro gigutamburira mau na mage maige nira kwa gatika wa boy wa jo mutaburuko uyu no ukoro kiwamukira kuria mwena wa YouTube ari Muthingi TV na gwa mwena wa Facebook no ukoro gititigira ndumiriri yaku kuria ari kwa mwena wa Muthingi TV tukirika kiondo-ini gitu kumana na ikinya ria thirikari ria kwanirira kwendio kwa honge imwe hari thirikari kuri arugamiriri kiombe itashukie riri nitugetio bara kumana na atongoria aigi kiombe ona ninge kuri kuma kuri a Kenya no ede thirikari ni koretwo na kana ni thiete na mbere gwetetera kumana na uhoro ucio kuria mundu wetwo Munyafara wa maminista Musalia Mudavadi augete ikinya riri ni ria guteithiriria bururi hari kuri ha mathire na ni gikumateithiriria kana guteithiriria bururi hari gutashukia ikinya ria uguthie na mbere. Mudavadi aretie o ari kigomano-ini kia arimo gia KUPPET kuria oretie a Kenya magithie na mbere kuimethia na mbere kwenyitia muthiori kamuira maundu magirite. Sisi wote tuseme KUPPET. Those of us who are in the driving seat, including the President of this Republic, is in that situation where he has to be the harbinger of some of these tough decisions that have to be made. We want to enlist you to help in the communication of this. Let me give you an example. Recently, the government said that it is the intention of government to start looking at how to accelerate something like privatization. And then there's a hula baloo across the country. Oh, the government of Kenya wants to dispose of their assets. What we should be saying is, please manage the privatization properly, transparently, openly, and in accordance with the law. That is what we should be talking about. Not about the intention, but the economic circumstances are those that we need to come to terms with. I've given you an example of privatization. It's not as bad as people make it look. It's whether we do it correctly in accordance with the law, so that the people of Kenya can benefit. Let's look at somebody saying KICC is a national heritage. Absolutely. It is true.
But in the last few weeks, in the build-up to the COP25 summit, the government of Kenya has had to spend money to rehabilitate it. Not little money, a lot of money. Nake mutongoria wa Florida Ndagitari William Ruto wa omothe ni gukinyitie ikarane gwekinyitie igongona-ini ria gucokia ngatho cukuru-ini wa Masocho uria uri kaunti-ini ya Githii na kuria president agithire na mbere kuhinyiriria athia kana atongoria aria magithuritwo mathie na mbere kurutira muingi wira. Oho Ruto ni uritie a Kenya gukorwo na uigiririki kana gukorwo na ukiririria hari thirikari ya Kenya Kwanza. Mwandiki wito Bashia wa Wajere ari na ici makiria ari igongona-ini ria gucokia ngatho riria riatabanirio cukuru-ini wa Masocho guku ni kaunti-ini ya Githii. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto riu ni orotete na kuga thina wa bururi ni atongoria aria makoretwo makigucania mahinda kwa mahinda hamwe na gwicariria ngumo nini iria muthie ikoretwo ikihinyiriria Mukenya. Riu agiikiarite na kuri atongoria othe kurutagira muingi wira uria mathurirwo niguo thogora wa mutorire uthie thi, Mukenya anyihirio murigo. Mimi pia niko na mpango ama namna gani? Na unajua lazima tuambiane ukweli, shida ya Kenya ni shida ya uongozi. Wananchi hawa hawana shida. Shida ni sisi. Tunakorokana hapa, tunataka kupigiwa makofi, Hii makofi haiwezi kukusaidia. Makofi haiwezi kusaidia Kenya. Ruto ni athire na mbere na kuga thengia wa mundu gukorwo makirituha thirikari yake ni irutanirie makiria gutigirira mutaratara wa githomo wa CBC ni urakinyanira hamwe na gukorwo makiandika arimu makiria ma 50,000 itemi-ini ria kugacirithia sekta ya githomo iria yakoretwo na mathina ma mahinda kwa mahinda no riu ni mathiru. Waambia ya kwamba hii maneno ya CBC ambayo ilikuwa inatusumbua, wananchi hawakuwa wanajua watoto wataenda wapi, watasoma vipi na itaendelea namna gani. Mukanipatia shujaa anaitwa Ezekiel Machogu huyu. Nimefanya kazi na yeye. Leo mambo ya CBC tumeitatua kikamilifu. Leo Kenya tumeajiri walimu 56,000 wapya in the last 1 year. Kazi ambayo haijafanyika kwa miaka nyingi. Oho Ruto ni athire na mbere kuhinyiriria ati thirikari yake ni hitukitie watho mweru wa kunyihia mbeca cia CDF niguo mahote gukorwo magithondeka ceceni njeru cia ICT wadi-ini ciothe guku bururi-ini niguo anake makorwo makiamukira magithomo niguo mahote kuona mieke ya mawira maria riu macenjetie makiria na gutabanagirio nenda-ini cia kiriu. Hawa wabunge na wako hapa Kibagendi ya Kiweko walipitisha, nilipeleka sheria ya CDF bunge, wamepitisha sheria ya CDF. Sasa watakuwa na pesa ya kujenga ICT hub. Kila ward itakuwa na mahali ya ICT hub. Mahali jana 200, 300, 500 wataenda, tutalete kompyuta kama serikali, tutahakikisha ya kwamba tunawafundisha na baadaye tutawapanga na ajira ya digital jobs. Ni arikirie na kuga thirikari ni irageria uria wothe ingihota guikurukia thogora wa muturire na ikanyihia mahuthiro ma thirikari niguo gucokereria mbeca iria cigukorwo cikihuthika maundu-ini mangi niguo maundu magire. Gharama ya maisha, tunapunguza gharama ya chakula, tunaongeza mapato ya wananchi na vile vile tunapunguza expenditure ya serikali. Ruto ni oritie a Kenya gukorwo na wetererikiria riria arathie na mbere gutabania mibango ya gutwarithia bururi na mbere hamwe na kwihariria gucokia ciuria mbere ya ithurano ciukite. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Bashia wa Wajere. No arutani a junior secondary riu maina mwihoko wa kugacira kwa mawira mao thutha wa nyabara wa maminista Musalia Mudavadi kwanira ati ni mahotetekana ni makorwo makigunika na njira na mubango-ini wa kwandikwo ni thirikari na kandarathi nginyagia kuheo kigina gia kuhuruka wira. Mudavadi akwaragia o ari kigomano-ini kia mwaka kia atongoria a urumwe wa arutani a KUPPET kiharo-ini gia Kasarani. Mwandiki wito Shege wa Wajohi akiri na ici makiria. Sasa mimi powers yangu ime arutani ya JSS na aria makoretwo magikururia mathigiko ihinda makihoya thirikari kuigwa kiriro kiao. Riu mirurungano yo ni ciarite matunda kuona ati thirikari ni iranire kumandika na kandarathi ya nginyagia kuheo marihi ma kuhuruka wira mwaka-ini ukite. We have heard your cries on the plight of junior secondary schools, teachers serving on contracts. We will
improve their engagement to permanent terms within the coming year in accordance with their employment terms. Akiruta ndumiriri yo nyabara wa maminista Musalia Mudavadi yari kigomano-ini kia atongoria a urumwe wa KUPPET makiria ni ereire arutani a muungano ucio ati thirikari ni kunyita mbaru mendekithia mao ma kugathikirwo marihi ma kunyitirira miturire yao ikundi-ini meta insurance life cover. Rest assured that the government will support KUPPET's demand for the provision of a group life cover as part of the teachers' medical insurance. I understand that teachers are the only public servants, and indeed it was said here, without a life cover. It is only fair that we harmonize their position with the rest of the public service. Mudavadi agithie na mbere ni atugiire itemi ria KUPPET hari gutwarithia na mbere ubi na mogaruruku ma thukuru cia junior secondary. We also acknowledge KUPPET's position on domiciling the JSS structure and wish to assure you that the transition is smooth and cost effective. Remember, I've just said we acknowledge. Oho Mudavadi ni atariirie ati thirikari ni gathikite mawatho na mitaratara na iria ikugacirithia ihoto na mendekithia ma aruti a wira wa muingi na makiria guthondeka riera riega ria uruti wa wira. We have enacted enabling legislation to promote workers' interests and industrial harmony. In this context, the government has established a social health insurance scheme to extend health care to all Kenyans. Ado-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Haya, ngatho cia mwanya Chege wa Njohi ni undu wa riboti iyo tugithie na mbere mehaririria mambura ma thigũkũ no mathiete na mbere kunyita thing'ana makiria mwena wa gĩcũa-inĩ gũkũ agendi magĩtanywo gwĩkinyia mwena ũyũ na njĩra nene nĩ kũgerera kambuni ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ yũĩkaine ta Go Jump gũtabania macindano ma skydiving moĩkaine ta Kilifi Riviera Kenyan Bogi marĩa matanyĩtwo kũgucĩrĩria agendi na njĩra nene. Mathako maya matabanĩtio na unyitanĩri na thirikari ya kaunti ĩno ya Kilifi. So Go Jump Kenya is a skydiving company. We are very proud and honored to be hosting this event here, whereby international skydivers come to Kilifi County to do skydiving. We jump over the Indian Ocean and land right on the beach. This is a very amazing opportunity to bring in tourism for the county. So this Go Jump Boogie is really great for us as Vipinga Ridge. We get tourists from all over the world coming in to be able to experience our hospitality, to be able to experience Kilifi, to be able to experience everything we have to offer. We have the animals up on the ridge, we've got some wildlife, we've got some great conservation, which I think ties in very well with the way that the way we're trying to progress. And our partnership with Go Jump Kenya really helps to cement us as a go-to place up and down the coast, putting Kilifi County on the map. First and foremost, I would like to thank the County of Kilifi, the Governor of Kilifi, and everyone underneath him for hosting us and making this a possibility. Of course, we're blessed to be operating thanks to Zainab here at Go Jump Kenya, located in beautiful Vipinga Ridge. So thank you for hosting us. This is an incredible place to skydive. It's an incredible place to do anything, really. It's an incredible place. But to skydive and to see this beautiful area, from the beautiful pristine sandy beaches to the golf course and the area around Vipinga Ridge is really amazing. Amazing. Haya, turoge nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria arimi kuma kaunti ino ya Kirinyaga na Embu ni mateanĩirie ũkũria wa kahũa, macani ona makadamia ni thutha wa gũkorwo magĩthiĩ na mbere gũtara hathara na rĩu nĩ mahiũkĩire kana nĩ mathiĩte kwambia kũrĩma indo ingĩ ta igwa na kũrĩa maugĩte atĩ nĩ ciambĩtie kũmahe faida ta ũrĩa maragĩthiĩ na mbere kũrĩma. Rĩu nĩ second base.
igwa nĩrathiĩre kũndũ ngĩona ina ũrĩmi wacio mwega ngĩũkangemeria gũkũ gwakwa na rĩu nĩona igĩka wega ino mũrona gũkũ ina mwaka ũmwe na mĩeri 2 na nĩona ikĩthiĩ wega na nĩ advice andũ arĩa mangĩenda kũrĩma ũrĩmi wa igwa nĩngũmateithia nĩna mbeũ na nĩona mateithia na mbeũ ona kinya advice ya wala cio nĩ kũbandwa igwa irĩ mũrona gũkũ ibandĩtwe na mũtarori na thumu mũtheri itawe nĩkĩo gĩtũmĩra mũrona ira sabĩte ũguo nondũ gũkorwo ina thumu alafu andũ wengi mũno nĩ maragerera thĩna wa ũrĩmi wa tarua ngandamia no ũrĩmi wa igwa ndũrĩ na hasara tondũ igwa ũrendio wa mũthenya na ona wabanda gũtirĩ mwĩtĩria manji nĩ kũbanda ũkĩnariganĩrwo nĩ ũhoro wa gwĩtĩria manji nĩ kũbanda cia kũnaba nĩ kũbanda na ũkĩnariganĩrwo nĩ makaigwa na introduce ũrĩmi wa igwa nĩ my father na nĩrona benefits ya gũkũria kĩgwa nũndũ wa mbere no mendie kĩgwa niĩ mwene nĩ kĩvire thoko na mĩnũkie mbeca wa kaĩrĩ no kwĩna other ventures iria sugarcane juice ingĩteithia ta dairy value addition production iria ũngĩthondeka yogurt no kore kĩgwa kĩmwe gĩkĩa 30 no athondeka yogurt na wage kĩndũ 100 na kwambata wa kaĩrĩ nĩ vecaga mbeũ mbithi mawĩra nondũ wa kũria kĩgwa nginya we mwene kĩgwa gĩtiĩ ũrĩmi mũingĩ no vande kĩgwa na ũthiĩ shughuli ciaku after 6 months o harvest kĩgwa gĩaku na wĩkĩrĩre. Haya na riboti ya kuma kaunti-inĩ ĩyo ya Kirinyaga na Embu nĩraikorwo gĩtũhekanya gaitũ ka mbere akorwo tũgĩkĩria ndũgathiĩ kũraihu kuona atĩ nĩndĩracokereria na mangĩ maingĩ athiĩ na mbere gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku kũrĩa mwena wa Facebook arĩyo Mũthingi TV. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe anini akũrũ akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru no harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ. Nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamũkĩre mũndũ getha thamake o mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Haya nitwashokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithwe agukoreka Muthingi TV mari mohoro ma hwaini atugishoka kiondo-ini gitu amemba a kamiti ya thayu muhaka-ini wa Samburu ya irathiro na Isiolo nimeiguithanirie gukwathika mitaratara mianduku ya gwetha na kugacirithia thayu mwena uyu ni kugerera kigomano gia gutafanitio rungu rwa kamishina munini wa Isiolo ya Rugongo Patrick Musango uretie atongoria othe a matura akonyitanira hari kuhurana na kuhukia ciiko cia wici. Mwandikito Jerry wa Ndungu no rataririe ici na wewe translate kwao. Honge cia ugitiri athuri na amemba a kamiti ya thayu kuma kaunti-ini ya Isiolo na kaunti-ini ya Samburu ya irathiro ni maiguithanirie makorwo magitha njira ingi ya kuhurana na mathina ma ugitiri kulingana na wizi ya mifugo ambayo inaendelea baina ya Isiolo County na Samburu County. Samburu County kila mara vijana wanakutoka huku wanakuja kutuibia ng'ombe, mbuzi, ngamia, kusababisha vifo watu kutoka Isiolo Central. Hindi ya kigomano kia thayu gitukuritio ni athuri kiria gitafanirio mwena wa Akes Post County-ini ya Samburu. Munini wa komishona ya Isiolo ya Rugongo Patrick Musango augite ati thirikari riu ni gukinyaniria mawoni macio niguo kugacirithia thayu. Washirikiana na serikali ili kuweza kuidentify, sio kurudisha mali peke yake, ili waweze kuidentify mwizi mwenyewe, because kila wakati tukizungumza tukaweka pressure wanaturudishia mali, lakini hawatuambi nani alikuwa mwizi. Musango augite ati icagiria ciothe cikoragwo cigitafania wici uyu icigukorwo cikineana ari othe matafanagia wici uyu na ikinya ria watho ni rikuoyo iguru riao. Kwa jumla kwamba ndio wezi na ambao hawarudishi mifugo. Jamii ambazo zinaishi area hizi zote ni wezi. Kama watu wako na warane zao ambao wanaenda wanaiba mifugo na hawarudishi, wanaiba mifugo na wanaua watu huko, hatuwezi sema ni jamii fulani ambao hufanya mambo haya. Hii mambo inafanyika katika jamii zote. Samuel Losisiani uleti thirikari gukorwo makigacirithia ugitiri na njira ya maafitha a borithi gukorwo magikuhiriria aikari kuona ati undu uyu ni gukorwo ukimatithia na njira nene. Hapa waso ni kubwa sana na tuko na chiefs sijui karibu wane tu. They are so overstretched ambaye hata kufikia kuletea that detailed information kwa serikali ndio ipate kurespond, watu wengine inakuwa ngumu. Ngirifotera Muthingi TV jitagwo Jerry wa Ndungu. Nao aremi a macani kuma maragara gicigo-ini kia ubunge kia Ndea gukore kaunti-ini ya Kirinyaga maratara hathara kumana na tutambi turia tugumeire macani mao. Tutambi tutu turia tuikaine ta dark beetles turaria macani na kumathukangia maria ona matwarwo rienderio-ini marahinyiririo kumathura na rimwe magateo kumana na kwaga gukinyanira toria mwandiki witu Jerry wa Ndungu aratariria. Thutha wa tutambi tutu turia tuikaine ta dark beetles gukorwo tukingatwo mwena wa Kirinyaga ya gatagati, riu tuthamire mwena wa Ndia itura-ini ria Muragara uria riu tuingirite mugunda-ini ya macani na gucungiriria hathara kuri arimi. Majani guku gwitu ni mathukite ni tutambi tondu mathukite magatura marima majani-ini. Agnes Rukarenya murimi wa macani ugite ciumigire hituku niguo mambiririe kuona macani ni maraturwo marima na gufurwo. Ndi murimi wa macani migunda minini na riu twina thina muno, twina tunyamu
tunyamu tuiru turaria mathangu tukabuta mothe tukabuta ugatigwo kamuti twambiriire muno turaria majani mametagwo VP ni mwaka mari mena mucamo mwega muno. Arimi ari umugite tutambi tutu turigira macani-ini mathaa ma utuku na kumuthukangiria na gikiro kinene na ndungituona ungietha tari muthenya ndungituona no utuku ikarite tunyamu turagutamba nginya maitho kiroro kona ni kanyamu kairo piri black ndingimenya getagwo ate na tumite ku na ni tuingi majani-ini tuthukitie muno tana haha kianda wona macani maya mathukangio matingigurwo kuna tutambi tutu turathukia maria murimi akoragwo agitua meri na maruri athiirie nderio-ini no athurithirio na rimwe magateo gutua ni kuo kwina thina tondu mathukangitio guo na eta mundu ndangitikira guka gutua ni ugatigo namo magakuhe stress tondu ndohota kumatuo rikie. Ona aria matuaga macani thiini wa migunda ni mararega kuingira macani-ini makiuga kiro ni iranyiha kumana na uria macani maya mathukangitio no makienda thirikari gwetha njira ya kuingata tutambi tutu amu matingihota kuhuhiria tutambi tutu dawa. Majani ndungihuhira tondu ngihuhira chemicals icio majani umenye ni indo cia kurio ni kunyua mathie na mwiri ni meguthukia ni undu tutiramenya ni chemicals cia muthemba uriko tutingihuhira no tuthaithire thirikari itwethere kihonia gia tunyamu tutu tondu ni tuingira ni turathukia ona uchumi tondu kwaga kiro no ona rigu ona mbeca gutire. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Jerry wa Ndung'u. Haya ngatho cia mwanya Jerry wa Ndung'u ni undu wa riboti iyo no aciari kaunti-ini ya Meru ani mathingatitwo kwigiririka hari ureri makiria hindi ino ya mambura kuona ti ciana nyingi cia airetu hindi iria mari ugwati-ini wa kuhirwo kana nda cia tene mari na ugwati wa kuhirwo nda cia tene niretana arikitio ni munini wa county commissioner wa Imenti ya Mohoro uria uretie aciari ona kweyeheriania ana cioko cia uruithia wa mwana wa kairetu. Jina ni Molino Kebe, Assistant County Commissioner Bogeta East. Nimeshukuru sana kwa baraza hii ya leo. Juzi Kamuringa wamepewa sublocation, sasa baraza hii ya leo ni kuja ili niwatangazie watu waweze kufanya application ndio tupate chief wa Kamuringi sublocation ambaye iko Kanyakine location. Na juzi tumepewa sub county ya Bogeta. Sasa hivyo ndio serikali inafanya kazi. Langu ni kuwahimiza kwamba sasa hii wakati wa Christmas najua watoto wako holiday na sasa wazazi waangalie watoto sana sana kwa sababu mara mingi unapata watoto wakifungua shule wakati wa January unapata wasichana wengi wamepata mimba. Sasa tuwe wazazi na tuangalie watoto wetu. Tukikuta wao una interfere na mtoto mdogo ama si mtoto mdogo, because mtoto mdogo ni yule ambaye kwa under 18. Watoto wasipeleka kwa kina aunti na wakiwapeleka ujue they are in the right hands, wasiende kumangamanga na huku because during holidays, wakati wa holidays ndio watu wanatoka hata Nairobi, wanatoka kila pahari. We want to take care of our girls, we want to take care of our boys during this holiday, hata wakirundi shule. Tayari kutupatia information kwa sababu usimu wa Christmas mara mingi kunakuwa na changamoto ya house breakages na wizi wa kuku na ng'ombe. Sasa tafadhali mkisikia fununu ama changamoto lolote mwe tayari kutupigia na tusaidiane na security. Sasa ndio tunasema tukiwa wakina mama tunasema we don't atutaki FGM. Watoto watu tunataka wawe competent leaders na leaders wale wanasimama na waseme. Imepitwa na wakati. FGM ile tunataka sasa ni ya masomo. Haya, onaithie kuma guku kwa Muthingi TV hatutaki FGM. Tukithia na mbere etikia amakanitha ngurani kaunti-ini ya Kiambu magomeirwo ni hathara anene thutha wa batoni ya ekinae gutafania njama ya kuiya indo ngurani cia kanitha giko giki kica ikuhi kiria kirahanikire kana kiratafanirio utuku wa ira kuria kuma kanitha wa PCL roni maraikorwo makiyo indo cia Hwaiini na murangiri wao aragitiga agurario nigiko gikomithitio ni munene wa diocese ya kuma kanitha kana mwena wa Lironi mudogoto Aaron Garoya akioria batoni kana akoria maafitha a borithi gukuria kana gukorwo makigacirithia miriongo kuhitana na ekinae acio. Tena wakavunja katika afisi ya mchungaji
hapo waliweza kuiba kompyuta moja, na pia ni kama walichukua chupa za difei kama 4 hivi, na labda wakatumia wakaenda nazo. Wakafanya uharibifu wa milango wakitafuta labda pesa. Fortunately hatuwekangi pesa hapo kwa hiyo ofisi. Hiyo ingine walifanya, walienda katika the church, the main church sanctuary, na wakaweza kuiba vitu kama the keyboard ile ya kuchezewa music, wakaiba hiyo. Wakaiba pia ile mixer ya sound na wakaenda nayo. Migi na migi hivi na hivi tunasikia kuna wahalifu wanakujaga makanisa na wakatenda jambo kama hii. Kwa hivyo tulichukua na mshtuko mkubwa sana asubuhi hii ya leo. Vile tulisikia, tulifahamiwa sana na watchmen. Soul Winning Revival Churches hapa nchini Kenya, na mara nyingi ikifika wakati wa msimu kama huu wa Christmas tunakuwa na shida nyingi sana. Ni kwa sababu watu wamezoea kuja katika makanisani na kuchukua maspika zile tunatumia. Wengine wanakuja kule kuharibu, wanachukua vyombo ambao tunatumia kuwapa watu, hata kama ni mesa ya Bwana, na tunaona hii mambo inatuletea shida sana. Kwa hivyo ningeomba serikali kwa wakati huu ambao tunaingia msimu huu wa Christmas, wapate tu kuangalia wakati wanaingia katika miji hapa na pale, ili waweze kuangalia vile usalama wa nchi yetu unaendelea. Haya, norea wari governor wa tene wa county ya West Pokot ni akomithetie atongoria amwe kuma county-ini iyo akiria arauga ati ni kwihurira ndebe ya siasa kana ya uteti wa mwaka wa 2027. Oho Runyangapuo ni oretie ateti acio ukorwo makiruta wera na matie ukorwo magihujia uteti wa gayukano. Actually 4 years to go, pepo naingia mtu ati anapanga kufanya campaign na wewe ni MCA tayari. Campaign ya nani unafanya? Ukitaka kufanya campaign na wewe ni MCA, resign sahi. Quit. Tutafute mtu mwenye ataendeleza sisi for the next 4 years. Ala wewe utangatange hata na nitaomba wa mama na watoto wakiona hata mwagiwe maji kwenda pepo hii. MPs wengine wameshikwa na hiyo pepo. Kwanza kuna kiti wametamani, kuna wengine wametamani kiti ya governor. Wamewaje hata viti vyao ya MCA, wengine wamewaje yake ya mjumbe. Kwani kuna nini hapa hii watu wanatafuta? Ukikumulika hiyo watu wana sana vizuri, ile watu wanataka kuwacha ile kitu wako nayo. Those guys walikuwa wamezoea vitu ya uwisi, na wanafikiri kiti ya ugavana na ofisi ya ugavana unaweza kuingiza mkono vile unataka. Kama tungelikuwa tunaingiza mkono vile unataka, hii shule singejenga. Why did it take over 60 years hii shule ijengwe katika Mohoro? Are you telling me there was no leader in Pogoland? Are you telling me there was none in Trans Nzoia? Na sebe hapa mpaka ikadibidi wewe, mimi na hao wengine tuje tusiue uongozi ya nchi ya Kenya kwa sababu ya tamaa ndogo ndogo na wifu ndogo ndogo ama kubwa kubwa. Ujumbe ikonge kila boma na ikonge kila roho ya mtu mwenye anataka kutumia uongozi na nafasi ya raia ajitajirishe. Hiyo ikwame na ikome. Na wewe haya na ripoti ya kuma Korea mwena wa West Pokot ni raikoro gutwekanya kange igakoro tugikiria ndakoro githie kura yuko na tegishokereria ndirashokereria ginya kuria iharo-ini na kwa kumenyithie urisha anasha atumia Iceera kigarika kwa Muthingi TV.
Msimu huu wa Krismasi, mambo ni mega. Sherehekea Krismasi na Lotto Wins. Mwezi huu kuna magari ya kushindaniwa, guaranteed millions, 100k holiday shopping vouchers na mbuzi za Krismasi. Up to 40 million to be won in the hourly draws and a grand prize of 200 million every Wednesday and Saturday. Ndani ya 200 million mega jackpot. Cheza Lotto sasa. Ingia kwa M-Pesa paybill 777000 account Muvingi. Amount shilingi 50 hadi shilingi 2000. Usiseme Merry Christmas, sema Lotto Mega Christmas. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ure murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Na nitwacokereria gukwari kwa Muthingi TV na gitio kinene jitikiria ngorogi gutwara nginya kuria iharo-ini na tukiambiriria muthaki Christian Ria Ruto hamwe na athaki ake akuma timu yake ya golf kuma mwena wa Nyanza nio mahotanire mbĩtĩka cia golf ya ciabe iria ikurugamirirwo kana iria ikoragwo ihuritwo jeki ni bengi ya KCB. Mbĩtĩka ici ithakĩirwo mwena wa Karen Country Golf Club na kuria athaki acio makorwo makinukia kimanjika ya shiringi iginenge shiringi milioni 1. I would just like to thank KCB so much for this. It starts back at home. We had a whole week of golf when they came in May. Golf is growing and women are playing golf. And KCB is noticing. From organizing a women play day with practice and classes for the women to the dinner and to this today, I mean, I say thank you. And let's have more women play golf. Golf will relax you. Golf is a sport you'll take throughout your whole life. Golf is fun. Golf is competitive. Golf is family, you know. And golf is crazy, so it will really calm you down when you need it. At the heart of what we do is, to anchor a brand which is a purpose for people for better. At the heart for KCB Group is about customer obsession. It is the rock bottom. Is every single thing that we do is going to be at the heart is customer. You want to transform organizations, you want to lead organizations of the future, people will be at the heart of what we do. People will be our staff, will be our customers, and will be our stakeholders. And that's exactly why we are here today. Because you do business in the presence and for people. We are here. The teams from Uganda working with the clubs in those countries, Burundi, as well as, Rwanda. Partnership is what that has got us here. But partnership will take us far. I am happy to announce that today also marks the unveiling of the 2024 KCB East Africa Golf Tour, which will kick off in February. Building on this year's learnings and the upcoming series promises more memorable experiences filled with immense adventures that will be instrumental
in delivering a spectacle like no other. Come on now. There you go. Fantastic stuff indeed. Haya nani mwakota na vira ni gukoro gifundithia gukoro githaka golf ugo ciuma ta icigire ithatu itigarite macoka guku kwa muthingi ngimenya guthaka golf. Haya atagithia na mbere muthenya wa rucio mbitika cia FKFPL kana mbitika cia ligi nene guku bururi-ini nitanyitwo gagithia na mbere guthakwo iharo-ini ngurani kuria arikire karia 15 na kuria maundu maikara githemba giki timu ya Kariobangi Sharks makoma magitongana na timu ya Bidco United, Talanta makoma magitongana na timu ya Gor Mahia, Posta Rangers makuane na timu ya Mohoro Youth, Ulinzi Stars makoma makigitanira na timu ya Nairobi City Stars na kirafu kia Nzoia Sugar makoma magitongana na kirafu ya Batoto Bamvinyo Taka FC. Nareu tukiroga mere ginya matatu ginya kuria gitaro-ini kia Ruraya mbitika iria tukirorete ni mbitika cia English Premier League na kuo maundu magagikara githemba giki ni muthenya wa rucio team ya The Gunners kana nio Arsenal makang'ethanira na team ya Brighton, Brentford matongane na team ya Aston Villa, West Ham makorogane na team ya Wolves na nikio kirafu kia Liverpool makoro makimenyana na team ya The Red Devils kana nikio kirafu kia Manchester United. Haya nayo ripoti yayo ya kirafu kana mbitika ripoti ya mbitika cia English Premier League nira ikoro yetwekirira gaturumo Mohoro Hwaiini wa umuthi ngatho cia mwanya kuri we wa ikoro girorera mutamburuko uyu na ngatho cia mwanya kuri andiki aitu aria matigirira ati nitwa ikoro tukiamukira ripoti icio na njira ndikiru oho rikumbagatikana oho ngatho cia mwanya kuri aria twikoro tukirutithania na wira mundu gwetwa Aizo no uma kindu gitwa graphics mundu gwetwa ogwetwa Paris no uma director na ke mundu ogwetwa Mwangi wa Murugi no ikoro muhaririria munene kuma muthenya wa rucio mukoro na mundu gwetwa Kariuki wa Ndwati mena mundu gwetwa Maina wa Mucwe na Wairimu wa Kimani ayo cio nio makunyitirira mwaro nginya nie na mundu gwetwa Mwangi wa Murugi tukikoro tugicokereria twambe tuthie tuhomokia ciumia icio aigire kana ithatu nie gwendithiria mambura mega mathigũkũ ya Christmas kuma guku kwa Muthingi TV na kuma metha-ini itu ya mohoro nginya tutungane ngure Ngai wa moyo akwende akuige na akurathime na ndirero ndigathie iteugete mundu gwetwa Bilha no uma kindu gigwetwa social media kana wagitigirira ati ni waikorwo kiamukira no waikorwo kiamukira report icio citu mwena wa YouTube na mwena wa Facebook na mundu gwetwa watheka na wagitigirira ati bica na thauti ni cia gukinyira TV-ini yaku ya Muthingi TV mwirari wakwa aririkana ati ni tukwendete muno anikio kuma guko kwa Muthingi TV turagiye na mbere gukwira we menyerere. Haya nginyaga muthenya ungi njuge Ngai wa moyo akwende akuige na akurathime no turi uririkanete ati we wa bata Raria Mwaki.